Kātahia no te wahine toa o Aotearoa, o tira o te ao whānui mo te hoi kōreti, ka hoki mai I Hungary me te whakataetai o te ao ki te kāinga nei. Kua hoki mai ia me tāna mētara kaura, enari ko te haerenga ki ngā taumā heke o te ao kei ngā mahara. You know, you always want to be that Olympic champion, so still, I hope, next year, definitely hoping I can produce something similar, but we have to wait and see. Kei te uru tonu tēnei uri o Ngāti Porou, aitanga māhaki ki ngā taumā heke a tērā tau, I tōna rirona I te tūrana wahine toa o te ao. You know, you just want to do everything you can to achieve that, and I'm excited. Ko inei tōna wā tuatahi ki ngā whakataetai mo te hoi takitahi, enari te āhua nei he matatau. Ko ia tonu te wahine tuatahi o Aotearoa ki te toa I tēnei whakataetai. E ai ki tōna kaiako he maha tonu kei mua I āia. World record is exactly 1 second quicker than what she did in Hungary, and she did that in non-advantageous conditions, so I think she could break the world record. Kei roto tonu te totona pukena hā kinakina, ko ona mātua he kai oma o mua, he whānau anō tōna I roto I te kapa futu pōro Māori I tōna wā. She's the one that's shown it all. Yeah, brought it out and, yes, so we're just very proud of her. Ko tā Lisa I tēnei wā he paku whakatā I mua I te whakaharatau mo nā taumā heke ki rānana. Rāpare tāwhai te karere.